Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Bugungi kunda kishilar orasida bek zo'r nizo bora, siylashuv bora. Turli majlislarda, sotsial gruppalarda, qarazli telefonlarda ne turida payg'ambarimiz eshitami? Payg'ambarimizga duo bilan indashishga yaraymi? Payg'ambarimizdan so'rashga yaraymi duo bilan? Payg'ambarimizni shafaatchi etib, Alloh bilan bizning duomiz orasida shafaatchi usilitli etib olishga yaraymi? Mana shunday turda bugun siylashuv bora. Qo'y bir kishilar aytadilar, biz Allohdan to'g'ridan-to'g'ri so'ray olmaymiz. Endi biz to'g'ridan-to'g'ri Allohdan so'ramaymiz, payg'ambarimizdan so'raymiz. Endi ona Allohning anga salovati ham salami bo'lsin shafaatchi etib olamiz. Ya'ni payg'ambarimizni shafaatchi etib olamiz. Ya'ni Allohdan payg'ambarimiz orqali so'raymiz. Olay ishlasak duomizning tezroq qabul qiluvina, ya'ni duomizning tezroq qabul bo'luvina ehtimol ko'proq deb aytadilar. Shulay payg'ambarimiz bit eson, o'lmagan, bizni eshita, duolarimizga javob bera, ham Alloh qarshida bizning uchun shafaat qiladi deb aytadilar. Bugun biz sizning bilan bu so'zlarning ma'nosini ham shunday inanuvning natijasini qarab o'tarmiz. Albatta aytgan so'zlarimizga Qur'ondan oyatlar ham payg'ambarimizning Allohning anga salovati ham salami bo'lsin hadislarni keltirga tirishamiz. Chunki ilm ul qolallohu va qola rasul. Ilm ul Alloh aytdi, ham payg'ambarimiz aytdi, ham sahobalarning anglovi. Bundan qola ninedir so'zlar, kimningdir fikri, kimningdir o'yi, ul bir narsaga teng tugil. Onun bir nindi kuch quvvati yo'q. Ul ilm tugil. Ul nindir kishining fikri. Dinimiz islom, ul sening shart tugil, mening shart tugil. Dinimiz islom, ul nishik Alloh subhanahu taala indirdi payg'ambarimizga, ham payg'ambarimiz bizga buni yetkirdi. Sahobalar buni nishik angladi. Mana ul din, mana ul ilm. Bundan qola boshqa narsa ul din tugil. Eng birinchi payg'ambarimiz o'lmadi, tiri bizni eshitadi degan so'zlar. Ko'pmidir vaqt og'rib yotgandan so'ng kunlardan bir kunni payg'ambarimiz qabozmasin, tima. Ko'pmidir vaqt og'rib yotgandan so'ng kunlardan bir kunni payg'ambarimiz Allohning anga salovati ham salami bo'lsin o'lib ketdi. Albatta sahobalar uchun bu bek og'ir hal edi. Ular bunga ishona olmadilar. Hatta Umar ibn al-Hattab aytdi, kim Muhammad o'ldi deb aytsa, men uning boshini chavam dedi. Yo'q, u o'lmadi, u bortik yotog'ina yiqlab qo'yata, u o'lmadi dedi Umar ibn al-Hattab. Shu vaqt Abu Bakr radhiyallohu anhu yuqoriga ko'tarilib aytdi: "Faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallohu alayhi va sallam fa inna Muhammadan sallallohu alayhi va sallam qad mat." Kim dedi payg'ambarimizga g'ibodat qildi sizning oradan, shundoqda payg'ambarimiz o'ldi dedi. Va man kana ya'budulloha fa innalloha hayyun la yamut. Kim Allohga g'ibodat qildi, shundoqda Alloh eson, ham bir qachonda o'lmayacak dedi. Narsa aytdi Abu Bakr payg'ambarimiz turunda? O'ldi dedi. Eson qoldi dedimi? Yiqlab qo'yadi dedimi? Yo'q, o'ldi dedi. Shulay Rabbimiz aytdi: "Innaka mayyitun fa innahum mayyitun." Payg'ambarimiz va innahum mayyitun. Alloh subhanahu taolo payg'ambarimizga aytdi: "Shundoqda sen o'lashaksin, ham qolganlar ularda o'lashaklar" dedi. Shulay Rabbimiz aytdi: "Va ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Muhammad ul baratik ilshigina shulay anga qadar da ilshilar kelib ketdilar. Shulay Rabbimiz aytdi: "Kullu nafsin za'iqatul maut." Har bir jon egasi o'lin oshisin tatiyashaq. Payg'ambarimiz jon egasimi? Ayi jon egasi? Ul da jon egasi. Ul o'limni tatidimi? Ayi ul da o'limni tatidi, ya'ni o'ldi. Shunga ko'ra payg'ambarimiz tirimi? Yo'q, tiri tugil. Payg'ambarimizga jinoza o'qib, uni yer ostına ko'mib qo'ydilar. Borliq o'lgan kishini ko'mgan kibik. Sahobalar jiyilib payg'ambarimizga jinoza o'qidilar. Tiri kishiga jinoza o'qiylarmi?
Юк. Шуннан соң пәйгамбәребезне җир астына күмделәр. Балчык астына. Тере кешене җир астына күмәләрме? Юк. Димәк, пәйгамбәребез үлде. Абу Бакр радиллаһу анху иң якын кешеләрдән пәйгамбәребезгә әйтте нәрсә диде? Ул үлде диде. Ләкин Аллаһ гел исән һәм беркайчан да үлмәячәк. Шуңа күрә ул бу дөнья өчен, ягъни пәйгамбәребез бу дөнья өчен тере түгел. Һәм бер ничек тә безгә булыша алмый. Башка үлгән кешеләр булыша алмаган төсле. Әгәр бүген берәр баладан сорасаң, карале, үлгән кеше ишетәме дип, үлгән кеше булыша аламы сиңа дип, юк диячәк. Һәрбер акыл иләсе юк диячәк. Иртәгә без берәр үлгән мәйет, үлгән кеше янына берәр кешенең килеп нәрсәдер сорауын ишетсәк, күрсәк, бу кеше турында без бербез дә яхшы уйламаячак. Ничек син үлгән кешедән сорыйсың, ул бит хәзер ята менә, үзенә дә үзе булыша алмый. Син аны шунда кискәләсәң, бер нәрсә эшләтсәң дә ул үзен дә саклый алмый. Ничек инде ул сиңа булыша алсын? Ул сине ишетми, нигә син аны белән сөйләшәсең? Бу һәрбер акыл иясенә аңлаешлы нәрсә. Шулаймы? Ләкин барзак тормышына килгәндә, ягъни кеше үлгәннән соң, аның икенче тормышы нинди? Кыямәт көненә кадәр барзак тормышы дип атала. Барзак тормышына килгәндә, әйе, пәйгамбәребез исән, башка үлгән кешеләр сыман. Хәтта кафирләр дә барзак тормышында исән. Кафирләр дә барзак тормышында исән. Пәйгамбәребез дә исән, башка кешеләр дә үлгән кешеләр. Хәтта кафирләр дә барзак тормышында исән. Ләкин әлбәттә аларның дәрәҗәсе төрле. Кемдер газапта, кемдер җәннәт бакчаларыннан бер бакчада ята. Аның урыны кабердәге урыны. Һәрбер кешенең дәрәҗәсе. Әлбәттә пәйгамбәребезнең дәрәҗәсе барзак тормышында башка кешеләр шикелле түгел. Ләкин ул барзак тормыш, ул безнең дөнья түгел. Ләкин бу икенче дөнья, без яши торган дөнья түгел. Шуңа күрә кем дә кем үлгән пәйгамбәребездән сорый икән, димәк ул ширк кыла. Ничек инде акыл иясе үлгән кешедән, ягъни мәйеттән сорый ала? Ул бит сиңа түгел, үзенә дә булыша алмый дидек. Аллаһ субхана тәала Коръәндә әйтте: "Ва ман адаллу мимман ядгу мин дуниллаһи ман ла ястаҗибу лаху." Аллаһтан башка затка гыйбадәт кылучы кешедән дә адашышрак кеше бармы? Бу затлар кыямәт көненә Tamam. Tam burada korkuyoruz. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Allah'tan başka zatqa ibadet kılışı kişiden de adaşışırak kişi var mı? Bu zatlar kıyamet gününe kadar alarga cevap bire almayacaklar. Hem alarının dağalarından gafillerdir. Alarının dağalarından gafillerdir. Yani alarının dağalarını işitmiler alar. Şulay Rabbimiz aytdı: "İn tad'uhum la yasma'u du'aakum ve law sami'u mastajabu lakum ve yawmal kıyameti yakfuruna bi şirkikum." Eğer alarga yardım sorab dua kılsagız da, alar sizning duagızны işitmiler. İşitken takdirde de duagızga cevap bire almılar. Hem kıyamet gününde ul sınımlarınız Allah'a şirk kılganınızı inkar ederler. Менә siz bugün dua kılasmı ölgen evliyelerge, peygamberlerge? Onlar kıyamet günde sizin bu dualarınızı, onlara ibadet kılığınızı inkar ederler. Bir vakit Allah'tan ayet ingeç peygamberimiz kişilerini jıyıp bulay dedi. Yani peygamberimize ayet indi, hem ul kişilerini jıydı. Hem aytti: "Ya mağşerel Kureyş, ev kelimetun nahvaha." Bu hadis uzun, şu an Arapçasını okuyup durmuyoruz, tercümesini okuyuyoruz. Ey Kureyşlar dedi peygamberimiz, "Özünüzü özünüz satıp alığız, yani uttan saklağız." Uttan özünüzü satıp alığızның мәгънәсе uttan saklağız. Uttan saklağız ni bilen? Ni bilen satıp alığız? Tevhid bilen, şirkten arınu bilen. Allah karşında min sizge bir нәрсә bilen de buluşa almayım. İhtibar etiniz. Peygamberimiz әйтә, peygamberimiz isen, basıp tura. Kavmi karşında әйтә, min sizge Allah karşında bir нәрсә bilen de buluşa almayım. Yani sizni gazaptan kutkara almayım Allah'ın gazabından. İsen. Sen bugün үлген peygamberge dua kılasın. Ol isen vaqtda buluşa almayım dey. Sen bugün үлген peygamberge dua kılasın. Ya Abdül, peygamberimiz devam etә. Ya Abdül Manaf kavmi. Allah karşında min sizge bir нәрсә bilen de buluşa almayım. Ya Gabbaz, Abdül Muttalib'nin oğlu, yani abisine aytә. Allah karşında min sizge bir нәрсә bilen de buluşa almayım.
Ya Safiye, Allah'ның ilşisinin apası. Allah karşında мен сиңа bir нәрсәдән булыша алмыйм. Ya Fatima. Kızına müracaat ете. Ya Fatima, Muhammed'nin kızı. Malımdan ne dileysin şunu sıra. Allah karşında мен сиңа bir нәрсә белән дә булыша алмыйм. Allah karşında мен сиңа bir нәрсә белән дә булыша алмыйм. Ягъни мин сезне bir ничек тә Аллаһның газабыннан коткарып кала алмыйм. İğtibar итегез. Пәйгамбәребез тире вакытта үзенең баласына, газиз баласына, Пәйгамбәребезгә үзенең кызына якынрак кеше бармы? Үзенең баласына әйтә, мин сиңа бер нәрсә белән дә булыша алмыйм ди. Шушы хадисне күреп гаҗәпләнәсең. Бүгенге көндә кайбер кешеләрнең Пәйгамбәребездән Аллаһның аңа салаваты һәм сәламе булсын сорауларына, Пәйгамбәребездән сорауларына гаҗәпләнәсең. Аңарга дуа белән мөрәҗәгать итүләренә, Пәйгамбәребез ишән чагында мин бер нәрсә белән дә булыша алмыйм ди. Ә син Пәйгамбәребез үлгәннән соң аңа аннан сорыйсың. Пәйгамбәребез үлгәннән соң аннан сорыйсың. Allah subhanahu wa ta'ala aytdi. Kul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha Allah. Aytdi ya Muhammed. Min үземә файданы да, зарарны да китерүче түгелмен. Ул Аллаһ эшедер. Валау кунту а'ламул гайба ластаксарту минал хайри ва ма массани су. Әгәр мин яшьрендәге файдаларны белә торган булсам, әлбәттә үземә күп файдаларны булдырыр идем. Һәм миңа һичбер зарар ирешмәс иде. Ин ана илля назиру ва башир лиқауми юъминун. Мин бит фақат кафирләрне җәһәннәм белән куркытучы һәм мөэминнәрне җәннәт белән сөендерүче. Карагыз, Пәйгамбәребез Аллаһ субхана тәала Пәйгамбәребезгә әйтте. Мин үземә файданы да, зарарны да китерүче түгелмен ди. Ягъни Пәйгамбәребез үзенә зарарны да, файданы да китерә алмый. Ә син Пәйгамбәребездән сорыйсың. Тире вакытта шулай дип әйтә Пәйгамбәребез. Аллаһ Пәйгамбәребез тире вакытта шундый аят индерә. Ә син бүген үлгән Пәйгамбәрдән сорыйсың. Бу аят белән хадис барлык пәйгамбәрләрдән, әүлияләрдән, изгеләрдән сорап, аларга дуа белән мөрәҗәгать итүчеләргә капма-каршы дәлил булып тора. Һәм кем бу гамәлне эшли, ул зур ширк кылучы булып исәпләнә. Әгәр тәүбә итмичә үлеп китсә, мәңгелек утка керәчәк. Аллаһ үзе сакласын. Ни өчен? Чөнки дуа иң зур гыйбадәтләрнең берсе. Пәйгамбәребез Аллаһның аңа салаваты һәм сәламе булсын, дуа ул гыйбадәт диде. Кем гыйбадәтне Аллаһтан кала башка кешегә багышлый икән, мондай кеше мөшрик, ягъни ширк кылучы була. Шуңа күрә әгәр берәр кеше Пәйгамбәребездән берәр нәрсә сорап дуа кыла икән, бу кеше зур ширк кылган булып исәпләнә. Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Ва аннал масаҗида лиллаһи фала тадгу ма'аллаһи ахадан." Шунлыкта мәчетләр Аллаһка гыйбадәт кылу өчендер. Шулай булгач, Аллаһ белән бер рәттән башкаларга гыйбадәт кылмагыз. Ягъни Аллаһ белән бер рәттән башкалардан дуа кылып сорамагыз. Ярар. Монсы беренче мәсьәлә, икенче мәсьәлә. Кайбер кешеләр әйтерләр: "Без бит Пәйгамбәребездән сорамыйбыз, Аллаһтан сорыйбыз. Без Пәйгамбәребезне бары тик шәфәгатьче итеп алабыз." Ягъни Аллаһтан Пәйгамбәребез аркылы сорыйбыз дип. Беренчедән, син каян алдың Пәйгамбәребез Аллаһның аңа салаваты һәм сәламе булсын, сиңа шәфәгать ясый ала дип. Раббыбыз әйтте: "Кул лиллаһи шәфәгату, кул лиллаһи шәфәгату җами'a." Әйт, Мухаммад, барлык шәфәгать та Аллаһныкы, ягъни Аллаһтан кала бер кемнән дә шәфәгать сорарга ярамый. Аллаһтан кала бер кемнән дә шәфәгать сорарга ярамый. Аллаһ үзенең китабында мөшрикләр турында әйтте. Мөшрикләр турында. Әлә лиллаһи динул халис. Шунлыкта шын ихлас дин Аллаһка хас түгелме? وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُكُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Аллаһтан кала башкаларны химаятчы, ягъни шәфәгатьче итеп алганнар әйтәләр: "Без аларга турыдан-туры гыйбадәт кылмыйбыз, бары тик безне Аллаһка якын кылсыннар өчен генә без аларга гыйбадәт кылабыз." Инналлаһа яхкуму бәйнәхум фима хум фиһи яхталифун. Инналлаһа ла яхди ман хуа казибун каффар.
Allah kıyamet gününde müminler ile müşrikler arasında Allah kıyamet gününde müminler hem müşrikler arasın din işlerinde ihtilaf etkenleri için hüküm eder. Dürüstlükte Allah küfürlük kılışını ve yalgancını duruyuğa göndermez. İhtibar ediniz. Allah aytdı. Allah нәрсә дип әйтерләр? Biz Allah bu müşrikler turunda aytı. Biz de bu sınımlarga, bu ölgen kişilerge gıйбадат kılmıyız. Biz Allah'a gıйбадат kılabız diler. Lakin biz onlarga gıйбадат kılabız. Onlar bizni Allah'a yakın aytsın için diп әйтәләр. Allah мондый kişiler нәрсә дип әйтте? Allah dürüstlükte Allah küfürlük kılışını ve yalgancını turu yolga göndermez dedi. Şulay ettirip, nindidir kişi arkalı, ya nindidir evliye arkalı, ya nindidir peygamber arkalı Allah'tan sıravşı kişilerini Allah kim dedi? Müşrikler dedi. Müşrikler dedi, şirik kılışılar dedi. Şirik kılışılar, мәңгілік отта. Şuna göre sen bugün eğer de ölgen peygamber arkalı, o sana şefaat kılsın için, o seni Allah'a yakın aytır için, Allah'a gıйбадат kılasın iken, demek sen kim? Demek sen müşrik. Sorau. Kim sizge aytdı Allah'tan nidir sorar için kimdir arkalı dua kılırga kerak deyip. Allah Rabbimiz aytı وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Eğer birer bendem sinden benim turunda sıragan bulsa, yayında sırasa, min yakınmın diye Allah. Ham sıravuşunun duasına cevap verem. Allah ayten min yakın sıravuşuğa cevap verem di. Sen Allah'tan peygamber yayında evliye arkalı sırağa kerak deysin. Allah ayten min di senin duana cevap verem di. Niye siz bugün kişilerin başını katırasınız? Niye siz kişilerge dinini avıraytasınız? Kişilerini şirke tartasız. Din ol avır tügül, din ol jingil. Allah'a gıйбадат kılır için bişer bir dualar yapara kerak tügül. Allah işitte, nindi söz bilen aytsan da Allah seni anlay. Allah senin yüreğinde nerse var ikanin bile. Din ol jingil. Allah'a endeş. Kerak tügül anda barıp nindir mulla babay sana dua kılırga. Kerak tügül. Ol Allah ana muhtaç tügül. Koyda bulsan da işte misin, ide misin, divanda mısın? Sıra Allah'tan. Dua kıl Allah'tan ya Rabbim deyip Allah seni işteşek. Allah ayta Kur'an'da ve izâ sâ'eleke gibâdi. Senden sırasılar benim kıllarım, min yakın dey, işitem dey. Hem sıravuşunun duasına cevap verem. Sıravuşunun duasına cevap verem. Niye sen kişinin başını katırasın? Özün adaştın kişilerini adaştırasın. Yarar indi biz anlayız bugünkü yani gadi kişilerini, bilimsiz kişilerini. Alar şulay dip oylar indi, alarını şulay dip öğrettiler. Lakin zor problemi kimde? Şulay dip kişilerge öğretüşü. Şulay dip kişilerge öğretüşlerde hem bunun kubisi. Biz bilemiz. Eğer sen bugün kişilerge aytasan iken Allah'a dua kılır için koyadır bara kerak tugul turdan turu Allah işte desen bit ertege sandık tübünde oturuşu akşa jıyıp babayının keragi yokka çıga. Biz bunu da anlayız. Sandık tübünde akşa jıyıp oturuşu bağını babayının iki kolunu ko'tarib emin deyip aytışı babayının keragi yokka çıga. Kerek tugul anda barıp koyadır akşa birip nedir babay sana dua kılıyor. Kerek tugul Allah işitüşü. Bar bizin de işitüşü. Hatta senin de dua kılgançı Allah senin yüreğinde nerse bar ekanin bile. Şuna göre dinini avıraytma. Allah aytan min yakın. Sıravşığa cevap berem dey. Sen Allah'tan peygamber yayında evliye arkalı sırağa kerak deysin. Min kimge ışanayım? Sina mı elle Allah'a mı? Allah mindən qala başqalardan sıravşı küfürlük kıla dey. Sen dua kabul bulaşak deysin. Min kimge ışanayım? Sina mı elle Allah'a mı? Allah ölgenler bir nese bilen de buluşa almıyorlar dey. Sen ölgen peygamberimiz buluşa deysin. Biz kimge ışanıyıq? Sina mı? Yayında Allah'a mı? Büyük Rabbimiz ayta em lehum şuraka şera'u lehum mined-din ma lem ye'zenu bihillah. Onlarının Allah rüxsat etmegen dinni öğrete turgan dostları var mı? Sen bugün yana din kirtesin. Din o nişik Allah aytdı, peygamberimiz aytdı. Sen bugün yana din kirtesin. Senin Allah'tan qala başka ilahın var mı sana bu dinni öğrete? Koyan aldın sen bunu? Hem bik mühim yollamanını tamamlap aytasım kele. İhtibar ediniz.
Аллаһның дине турында белемсез бер нәрсә дә әйтергә ярамый. Ислам дине ул синеңчә дә түгел, минемчә дә түгел. Ә Раббыбыз пигамбәребезгә индереп, шул илчесе аркылы ничек сахабаларга, соңыннан сахабалар безгә җиткерде нәкъ шулай. Ниндидер кешенең бер дәлилсез ширеккә чакыра торган язмасын кешеләргә күрсәтү Аллаһның ризалыгына чакыру түгел. Киресенчә, үзеңне һәм башкаларны утка чакыру. Ярар, синең бүген йөрәгең каткан, таш кебек. Аллаһның аятларын, пигамбәребезнең хәдисләрен кабул кылмыйсың, ишетәсең, кабул кылмыйсың, үзеңдә торасың. Ярар, йөрәгең каткан, Аллаһ йөрәгеңне каплаган. Кал шушында үзең. Нигә башкаларны бу газапка, нигә башкаларны бу адашуга чакырасың син? Гыйлемең булмый торып, синдә бит гыйлем юк, нигә син моны кешегә таратасың? Әгәр дин турында нидер сөйлисең икән, Коръән аяты, я инде пигамбәребезнең хәдисе белән дәлил китер. Һәм бу аяткә, я инде хәдискә сахабаларның тәфсире булсын. Әгәр шулай эшләмисең икән, димәк ул бары тик синең һәм синең кебекләрнең фикере генә. Бүгенге көндә ислам диненең адашкан төркемнәргә таркалу сәбәбе кешеләрнең динне үз акыллары белән тәфсирләве. Үзләре дә адаштылар, башкаларын да адаштырдылар. Шуның белән бу бүгенге көндә бик актуаль булган дәресебезне тәмамлыйбыз. Барлык эшләребездә дә бары тик бер Аллаһтан гына ярдәм сорыйбыз. Я Раббым, үзебезгә, гаиләләребезгә тәүфик бир. Һәм төрле адашулардан безне сакла. Субханака Аллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.